na lan numan mulan da nap mai tana pu class ma tuman mulan na shinga ngo pu Joseph pu ngau da tuman shokono alaya detail pu ngawa numan tuman Bible ma katam yang han Genesis chapter 37 verse 1 following ayanga Genesis chapter 39 to chapter 45 auban numan hadaw ilakai to manuman ngilak Teu chuna yo nok manuman hadaw Bible ma pu hadaw I kayo sa awang na hadaw China tamnang Joseph ije naulan iman pan mai I ngo yang ki I ba Jacob hayang I nyua Rachel Henga Jacob I hal yumlan pan mani yom I shakan bua Joseph ngo yang ki Teu chuna I Joseph chingna pakshaw amay colorful coat cha shinga pa Teu lilingi yang I lan Joseph de muktak ngo Teu dokte ya cha Joseph mangja yang ki One night Joseph had a dream I mang ma I ngi bua ta yak ship I jing ta yak ship de the sheaves of grain no do de I lan jing ta yak ship worship na mang bu khum bu I do ngi Teu fai ma Joseph anio alo mangja mang hayanga teu ba mang ma wang hi linyu hayanga shan hapan ma cha I de khu da khum I de worship na mang Au ba I teu I jing shin mang I ngi bu shin mang I jelan de iya ba I jelan anye I de miktak. Ni cha I ba Jacob Joseph Shechem she mun bu nyoi ma I jelan ni yo ma ngo bu nyoi. Tau da I jelan da lai lak chen na shun. Joseph bai bu I jelan achai ma ngi hayang iman I ngi yang yong mong shi ngai. Hayang I tui lak chen na iman atim. Hayang bu I je yong Reuben na te kayi. Hayang iman hangileng bushi iman Joseph fo hayang ka shadahan haka ngo wande felai balan Egypt te tai bulam mahau hayang au ba iman ngiya ba iman da chu de cha ba yang iman Joseph ka sha mabu ya angai yang to Egyptian merchants land ra na slave na haka yau tam yang ki Egypt ka to mo Joseph Potiphar sermon bu kata de yawin I oba Potiphar nokma haka ngo obaya ba Joseph leng bu sema ka wanga muhiman tam bu ngi bu chingna Potiphar I de Joseph de yong mong ha hayang yoi noksa I noksa ana I manang bu shimin lam fi de bu yak chong ba no in charge na I jing household and everything he owned do dang ma Potiphar Joseph yak chong ba in charge na lingatam haka ngo opai wande ni cha Potiphar shakowe Joseph tui meng linglak chin nangang buyang se ngau lai hi wande the rumor sa ka ngai wande Joseph mong shi ngai Potiphar mong shi ngai buwe Joseph kap nok chel da han kap nok ma ngo wando ka wanga Joseph chin dong ngo yang ki hayang haka kap nok ngo opai wande ni cha Joseph Pharaoh ang ba chung shin mang lepotam Deu chun na iya kap nok mapu la na tam hayang Egypt ka tong mo governor na li tam Joseph I ngo bu ka mak ma ha hai ying nam no ban na ngo I khak shua ngo bu jing na mong lo ka wanga I de muhiman yang iya atang ba ya fan to the no in hayang Egypt ka tong ma Pharaoh ang ba next to Pharaoh iya wang lam ba na meng ngo yang ki Joseph wang la lambu wang peng niet fai me Egypt ka dong ma hayang UP neighboring jat say me si nyao yang li bu bai hayang bu Egypt ka dong ma ha lak wang ma na ngo yang ki Teu chu ne yo ka tok alo ka tok mo bu ka talan ma bu Egypt ka tok ta ha hayang shak lak chu ne bai hak teu ki bu chu me Joseph tui lak chu ne tem bu I lano ha hayang shak lak chu ne Egypt te bai Hayang Joseph by how hayang bo iman I yishing no they didn't recognize Joseph haka ngo opai bu iman lum bli me pai yang fem he nakshi Joseph I jelan I ngai ngau yang ki Teu ngi yang iman yong yashan hayang wow te hayang bo I jelan de hang ameng wi iman da ameng win tam hayang iman de numan yam ta te hase yang ki
hayang iya hangi bu shi ijelande yana ka wanga boy bai bu acha se i hayang Joseph ijelande ka wanga i da hanga la mue bai hado bu ngau i yang fe me iya iba Jacob ya abai ga she ijelande i do sa yi ji ino noksa lano i phai cham ngo na Egypt ya ta ga she i nyik yang ije inau ipa ino noksalan sebu iman cham ngo bu lo bu ngau tu man nginang Joseph mektak bu da mektak ka yi i da tui meng ling bu da tui meng ling yi hayang boy ije lan ino noksalan wompong hi pak ma iman da cham yang ki teu ki Joseph hi pak fi ma ka wang da mong hum bu fai ngo yang ki na lan da ni do Joseph bu ngau ma ya fanyang ta man shinglak ka teman ayen mo Joseph ta ngai bu ki bu ya tu show ngai ga ma teman Hungarian na menglak Joseph chu heban se ma ka wang fe khak shu ngo opayang ki ta ting ngau ting ma ngau yang ki anu ya ha tok pu ma ye nan ok pu fa ngo opayang ki au ba nang da chu heban ameng pai la ka teman no Joseph ki ka wang da ating lak pu fa ha ka ngo lak bong bong temano Joseph ki yue je he nau yue nya he nau lan da kan la bong bong ka don yu wang lam na meng cha he cha ba ma tema siblings pa mo misunderstanding ki bu ngai na ok hayang boy Joseph ki teman cha he cha da amyang wen la bong bong hayang iman da teman yue nya he nau yue je he nau lan da yue shim pa I ha lan da yue nok sa da Joseph hanga kan tau ki teman no kan la bong bong teman Joseph ki temano new ba da Joseph hanga I ba da kan tau ki temano yue ba da haka kan la khayang pa wa tek la wong pong hayang au ba nang nyu nang ba nang ma pu cham bu ya hu ya ba temana mong mai she ye cham lak wong pong hayang iman da nam no lak wong pong hama nak shi ka wang ma pu moi man tau lak acha se tini no man da halan I tam nang tini bu teman mong ngau alenga to lai hem long ta matat aleng nit Psalms number 28 verse 7 tawa haki inang yungwan ba wong hayang ri mong chang I de atinglak hayang tawa champu taw mong chang yong mong mai nang hayang tawa hem I de yilo nang kawang amoy man pa